نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan na agama Islam murah-murahan yan kamu timutundan kamu waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala serta naisab si mga silayari hadir waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala amuin makadawhat naisab kita niyo dahin mga parbahagian sin ini nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo hambuk-pahambuk. Menjari waktu ini insyaAllah kahinapusan katubtuban sinamuin pengajian sing kita niyo amuin ini 5 baylong ta tungod pa amin sura Abasa amuin nakapin dahing mga pengajian doon ini amunain dahing ayat 3 ang tagtu sampai pa ayat 4 tagdua. Amunain siyabot dunahin na tawabiyangkil sin Allah subhanahu wa ta'ala intungod paparkala pag jatusin adlaw kiyamat bakas tayo ni nasabot ang mga dukaing sura na pangadji nato na sumakawain ini long ta damikyan da isab biyata dunhay ni hangan ni rukaing sin amoy in adlaw kiyamat aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala fa idha ja'atis sakha yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idhin minhum yawma idhin sya'nu yughni wujuhu yawma idhin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhu yawma idhin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Siyabot dun ini sin adlaw kiyamat amo na yung paghuyop hikarwa laong niya doon hayaon in pagdatong sin amoy in laong ta adlaw kiyamat amin paghuyop na hikarwa na biyay ta doon hay ni puas laong ta daing haamoy in masabot ta India bayan sing kita tungod papagpapanjariha manusia sarta doon hayaon amoy in biyugso na sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila katan amoy ini piasang dan sila sing katan tan nikmat dan dihababaw sing gumi ini doon hayaon na sarta long niya iwan sing kabuhianan nila amoy in balabi-labihan sila in amoy biya magliso long ta kumawa sin amoy nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. At ini matibot-tibot doon haon na matao din mahasil niya na maliso na bihad to na sadya ingwa niya. Pag-uwas lang niya doon haon amin dumatong na sadyain adlaw kiyamat doon hayan apabilalawng niya ini dumatong na in huyop hikarwa
amo ning pagyanon as-sakha. Nganan lang niya doon hay lang si mga magtatafsir in ngan sinadlaw kiamat hawaktuyan hangan as-sakha pasal lang niya doon han yasikhul azan biya kato mabiso imano siya sing kusog sin suara sin ini paghuyop hikarwayad to doon hayaon amoy inut-inut bihan sampai abutan na yung katantan, maglalayo, magkukusog inamuin paghuyop sin ini sangkakala raw si mga magbibisara. Doon na yan. Na doon hay nilong niya, hawak to ini, inmano siya doon na yan, amoy magpakuyan na, pakanya. Yawma yafirrul mar'u min akhi. Makoy na hambuok, mano siya dahil hatay manghud niya. Biha. Nabiyita doon hay ni, lang niya, yawma yafirrul mar'u min akhi. Biyita si mga magtatapsir, panagnaan makoy roon hay ni, amo na lang niya hi Qabil, dahil hatay manghud niya, Habil. Ini anak ya po Adam, amoy hi Qabil, panagnaan lang ta, singuran sin mga sila, ini magaan niya yahabaw sing gumini sambil beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon pag-anya yahabaw sing gumi ini buat malaingkan aun bahagi sin anak hi Apo Adam panagnaan hati ni anak magulang amoy biyuno niya manghud niya labay ring hapag abugho doon hayaon na amoy piyatay niya ini tay manghud niya naron hawak to inilong ta magoy na siya ring ha tay manghud niya yon sa mayta na dumatong na inamuin susukutan sin Allah subhanahu wa ta'ala sing kapatot sin tiap-tiap manusia amin nakahinang ini dosa atau nakalanggal sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala rin di hababaw sing gumi ini naruh na yan magoy na ini anak magulang sinapo na to Adam bihan dahing hamanghud niya pasal sin amuin buka niya sin amuin ini doon haon makawa na inamuin karayawan niya roonhan. Na, damikyan lang niya, yawma yafirrul mar'u min akhi, wa ummihi wa abi. Biyita sin sila magtatapsir, panagnaan, magoy din kan ama niya, ini lang ta, amo na Ibrahim alayhi salatu wassalam. Magoy Ibrahim alayhi salatu wassalam din ha ama niya. Sabab nama niya mo na maghinang barhala. Doon hayaon. May tayaon. Sabab na muna piuspusan sin Nabiullah Ibrahim ama niya biyaitaan doon hayan sambil nangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala doon hayaon piyangayuan kaampunan ini ama niya doon hayan sa sumagawa biyaitaan sin Allah ta'ala na wayroon kapatot sinambuok mangayo kaampunan bihan hatungod sinamuin hinang piyagtuuran niya hinang niya bihan. Na doon hayaon lang ta sampay nangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan nito wala kay ma sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Hati niya subay sadya mangayo muna kaampunan amoy intao nakahinang dosa. Amin tao naghinang sin panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayan. Wa sahibatihi wa bani. Damit yan lang niya, ron hayan, panagnaan magoy, dahil nga asawa niya, amo na Lot alayhi salatu wassalam. Mahita, sabab, dahil di hadun niya ini, bihat, kakahinang sin asawa sin Lot alayhi salatu wassalam, siya lang ta amoy hahatihon si mga tao magmamasyat hajaman nila, hakauman nila, waktu ito. Amoy siya magbabayta bihay ni bihayad to sinamuin lang ta pakaradyaan di madyato halawm sin ini kauman niya to hasupaya mga katan naghinang mangi doon ini maluhay sila makasuod pa amuin ataw makahinang sing kabayan nila hinangon na wakto yon sabab spy nila amo na asawa sin Lot alayhi salatu wassalam nga kanura doon ini ini asawa sin Lot alayhi salatu wassalam wala naparihara sin Lot hawak to yan sabab na
biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak tu piyaig na sila rin halom sing kauman nila. Amo hindi sila papag lugay-lugayon, papag-uson na paigon doon. Sarta, biyaitaan pa sin Allah ta'ala, bangka mo lang niya manaykod na rin ha amin lugal niyo, ayaw na kamo limingi paulihan. Bihan. Sabab ingkatan sin lumingi paulihan niya, tumahurot sinamuin ini mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak tu ito. Na, laong niya roon haon, na kanto na kao, ibang sin ahli mo katan, sa sumagawain asawa mo, na inyan di siya ini lapas doon hawak tu yan. Na amo na yan, to paglingi paulihan sin asawa, nahurot naman to sinamuin ini mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narahawak to yaon. Damikyan, biyayta doon haon. Wabani, hati niya, in amoy in ama, iban sin anak, doon hayan, longta, mag-ukat na sila, magbulak na sila, sabab na roon hayaon, wayroon na pag-initay manghud, way na pagtalianak, wayroon na pagtiyaon. Bihan. Sabab inyaon katantan, isiyusyo na dyan naghinang marayaw, naroon sila, hangkalugal sila. Hibutang. Damikyan in naghinang dusa, uno-uno amuin hinang nila riha doon niya, papagpunon sila sa Allah subhanahu wa ta'ala roon haon. At inlong tayo mga sukarol, nagpupuon ka ta. Biha. In mga tao amuin, ini mag-anyaya sing ginawawaran niya, nagpupuon day sabkatan. In tao maghihinang sinulap yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan in mga sila, magpapagpunon da sin Allah subhanahu wa ta'ala katan. Biha. Na sampay lang niya roon haon, in amuin ini magoy in ama niya ring ha anak niya, amo na inno alayhi salatu wassalam, panagnaan doon hayaon, namurol na in katantan, amuin nakahinang lang takasatuan pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to yan. Hati niya, in katan, magkampong, maglawlasya, doon hayan, mag-ukat na sila, magbutas na, magbulak na, di na sila makapaghambuok papuas din nga pagbulak ini. Kahinapusan pagbutas. Bihan. Naamo yan injumatu, long taroon ha, ang maabotin, adlaw yan. Na doon hayaon, biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, puas din ha amin pagbulak yan to, doon hayan, long ta, pasalin amin may tayad to maguno, mid din kanila, makoy rin kanila, sabab na sumukat inhambok pahambok, pangayo tabang, in magkakunahan tawang. Doon hayan. In hambuk magtuwihan, pangayoon niya in kapatot niya rin ha, tay manghud niya, bang siya naan niya sin tay manghud niya rin di hababaw sing gumaini. Bihad to. Hati niya, inamin tao na nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala roon hayan, na doon hayaon, makoy na siya, iban sinamal ibadat niya, sabab di niya hipagdihil. Madto pa amuin, minsan niya pakalasahan ninyo, minsan pa ama niya. Bihan, di na ipagdihil. Biya sinno alayhi salatu wassalam, di na ikarahil, inamal niya madtuha anak niya, at kalain niya nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagini, dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan, damikyan ni Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bihan, atin hindi hadon niya, ini mahinang pasimano siya, magtulong tabang bihan. Maglag sinuno. Iwan mahinang pasimano siya, magsusunday nga amuin, na hinang niya pardusahan, na supaya hadlaw akhirat, na di na siya lang ta, ini siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, wang tiyay maimpag, pangayo na kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalta doon hayan lang niya, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, maabutin waktu yan, likul limriin yawma idin sya'nuy yugni. In tiap-tiap mano siya, na magayupot na sing ginawaran niya. Lumag na sinamuin ka, ini puklas niya rin katan kasusahan at rin doon ha, katan kasigpitan, bang dumatong na inwakto yan. Kaniya-kaniya na. Long si mga kanabihan na kauna, karasulan na kauna, napsi, at niya, baran kura kuman yung kaingatang kutabang una wakto yan. Di na ako makatabang harukaing mayta. Sababin mano siya, sumukat, mga tabang pa, mga sila amuyin kanabihan, umat nila, madto kanila. Nari long niya, wayrong kapatot ko bihay ni bihayan to. In kahinapusan long ta amuyin kapangayuan tabang, doon hayan amo na in pamuho na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon hayan, amuyin hitudlo si mga kanabihan na kauna, pakadtuon in katantan, papangayon tabang,
pa amin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na amo yan. Na tiap-tiap pambuk-pambuk doon haon, kaniya-kaniya na magtabang sing ginawawaran niya. Ini hawak to sin kanaog sin ayat ini doon na yan. Dahil mga piya nga subusin Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha nangasubuha Rasul sallallahu alaihi wasallam in aginiya ya Nabi Allah kayfa yahsyurur rijal biya dilong niya in pag ini muna yun pagduy ha mga ini kausugan nabita si Rasul sallallahu alaihi wasallam kala hufatun urat in mga kausugan doyon sila madto pa amin pagpupunan nito katantan naguhubo katan sartain sila katan biya sinamin sa kaulola biya da sinamuin ini biya yang papiyag anak yaon wala pa lang sin bahasa na i-Islam bihan magbalik madto pa amin bihan ting kahalan nila na pagubos doon haon inhimundong ina isa day ibang tuwihan ubos na nga surunay sab siya ya Nabi Allah kay payahsurun nisa biya din isablong na yung pagduhi mga kababaihan na waktu yan na inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kala kadhalika hufatun urat damikyan dain babae katan naguhubo day sab biha naroon hayaon biya mga ini naunuin Aisha nakasud pa lang simpanganal niya biya day naraing kahalan sibo yan to naguhubuin usog iban sim babae hawak to yaon ha adlaw kiyamat na doon hayaon laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam anzalika tasalin innahu qad nazalat alayya ayatan la yadurruka kana alayka thiyabun am la qalat ay ayah hiya ya Nabi Allah uno siya ayat yung pagyano mo ni maugkay mo ya Nabi Allah unay nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam qal likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nu yughni bang maabot na in pag-adlaw sin kiamat yan amo na in huyop hikarwa in manu siya katan magtabang na sing ginawabaran niya wayroon napikilan niya himpag-atod niya pakansiyo-siyo sabab ginhawabaran niya na inamin liyakan niya sin hikarayaw kaniya, hikasanang kaniya, hikatanam kaniya hawak to yan wayroon na to pikilan nila uno-uno kita nila bihan 5 man hapangatod nila wayroon na to panganal nila sabab sinamin kabubukaan hawak to yan nakalando na ini pakaradyaan jumato hawak to yan na doon na yaon, laong ta, usbay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga pakaradyaan, bang maabutin waktu ini, pagka kaniya-kaniya na yung katantan, ini, doon hayaon, in tungod paparkala, sin mga sila amoy in, nagdo sa pa Allah subhanahu wa ta'ala, rin di hababaw sin gumi ini, in sila yan katantan, kaya susulatan day sab sin karayawan katan. Damikyan kaya susulatan day sab sin uno sin kangian. Amuin mahinang jumatuha kabuhi nila. Bihan. Bang nila matukun indaan sin parkala amuin kaya sulat kanila hati namin kadar. Inya to katantan bakas na to nabisara. Hati niya in katantan yaon siya sulat ka to indarka ta iwan sin sulka ta. Nakita'y maglawag sabab na indun niya ini, amo na yung ini lalawakan na to, pagbawatukan na to, sin mapatot na to, hinangon na supaya makawa na to amo in tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Na uno-uno na in kabayaan si Mano siya, bang in kabayaan niya at karayawan piyag marayaw sin Allah ta'ala, na tanto madawhat niya tumbas dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ramikyan day sab, mga sila amoy ini lang tasulang ha amin hinangyan to. Damikyan madawhat nila raisab. Na manjari in kaya susulat yaon asal. In ikaw hambok Muslim, kaya susulatan kau sin aun kay monarka.
Iban kaya susulatan day sab kaurunhan sin aon kay musulga. Manjari ini ikaw nakabatok kau pakarayawan. Biadin na inamin narka to. Sin kaya susulat kay mo to. Na biyay ta dunhan ini manusia magwaris-warisi. Kawarisan na sing kafir in narka sin mu'min, kawarisan na isab sin mu'min in surga sin kafir. Kawakto yan. Na doon hayaon ini mga palanggungan hakam Islam, awakto yan. In piagbiddaan sin mu'min iban sin kafir, hawakto yan. Na in mga kafir longta in amuin hinang nila roon tungod pa amuin ini panulang nila pa Allah subhanahu wa ta'ala na amo natin madawhat nila ha adlaw akhirat. Damit yan in mga katan sin kawarisan nila ring ha amuin mga bariman deng ha mga narka higanap sin Allah subhanahu wa ta'ala madto kanila. Higanap. Naramik yan da isab in mga sila bariman amin nakabatok paraan marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala madawhat nila isab inamuin ini longta kawarisan nila ring haamuin sulga sin kafir hawakto yan na im mga inikatantan daing ha mga pagparakag sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga bariman hawakto yan amuin pasang danon na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala singkatan kasan nangan halaw man sin surga doon hayaon sampai aun daing ha mga ayat biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul tur walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'in bima kasabat rahin. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong niya, in mga sila nagparatsaya. Hati niya, nakabatok sila sin pagparatsaya matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin amuin pagparatsaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga kasahabatan niya. Doon hayan. Na in mga sila yan, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, diha ayat ini, in sila hatatkala in mga kaanakan kaapuan nila hawakto nila buhi nag-iman biya sin pag-iman nila sampay in amin kaapuan nila yaon kaamaan nila nakauna na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala masi inihihinang sin mga kaanakan kaapuan doon inhinang yato wala sila miutas doon na yaon doon hay ni misan maon in pagbulak pagbulak amin magkaniya-kaniya na halawm sin surga papaghambukon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga bariman labi-labi na tuod in hangkasibo in pag-amal nila roon na yan diarasin kaapuan nila kamaasan nila kimukugdan doon nakakahinang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala roon kalagguan in amuin nagdarungan kanila sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala pa surun madto patumpukan nila yung mga anak kapo nila pasurun doon na supaya amuin magkukuyag sila nag-aakad-akad katan sa wabya sin pag-akad-akad diha dunya miya makada kabayaan sin Allah ta'ala miya makad doon habautan sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na doon haon, laong niya, biyay ta paroh naon, wama alatnahum min amalihim min syai. In kalagguan hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan, na di dagdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal sin kaapuan nito. Dihilan sin Allah ta'ala roon haon, gandahan, karayawan, deng ha, Allah subhanahu wa ta'ala, dukaing, amin jukup-jukupan insuko sim mga yadto nagdarungan yadto dihilan sin Allah ta'ala biada sin taod sin amin dihila amuin nagdarungan yaon inirihila mga anak kapo nila bihan sarta doon sila katantan maglamudha amuin lauman sin sulka yaon amuin bang sila mag-inom makan lang tayo doon katantan
durungan-dungan na doon hayaon biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo in tiap-tiap ini bunga sin amal sin tiap-tiap manusia yaon doon haon masira ini liyalamod sin Allah subhanahu wa ta'ala tiniya buko ni sabiat to pagka sila kawaon naman to inamin amal nila rin hilamod deto bis tahun doon han in kasannangan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hirhilha mga sila amuyin miyagad habautan simpang hindo simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amot ting kalaguan hirhil sin Allah subhanahu wa ta'ala ubos lang niya doon hayaon in amuyin biyayta doon haon sin in hambuk mananapsir lang ta Ibnu Abbas in ini taunarka lang niya doon hayan ahlu jahannam bi a'malihim ini hirihil na katan inamuin uno nila insulga nila magtupa ini innikmat doon ha sulga si mga tao siya tini si mga bariman hawak to yan na in ampain amuin long tabunga sin hinang sin kafir dohnan deng ha ini sirik naroon haon inuwi niya long ta amunain ini tunawon sila sin pinarka jahannam doon ha amuin lauman sin amin narka nila na ampain tungod pa ini bariman bukon niya tulong niya amin kaniya doon bang kaya susulat na ba't inyad to katantan masiram hinang niya di ba't aon yan magdaawa bihan na lang niya bang kita kaya susulat tausulga na tausulga na kita misan pa unuin hinang ta bang kita ini kaya susulat ba ni kita taunarka na in kita na misan pa unuin hinangunta karayawan in kita taunarka da bukon bihan to bihan hangkan na aon yung pagtawat bang kita masa hangkan naroon hayaon magtuyo kita maghinang singkatan marayaw sabab niya apasta karayawan. Na ini bukon hat doon haon lang ta amuin doon ha amin pagsauhan nila yaon but in katantan pagsauhan sin sila hang kapamilya yaon ang kaakaran yaon lang ta na balabi-labihan na sa sumagawa dahil ha amuin panghurmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila nabiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala harugaing ini ayat wa amdadnahum bifakihatin walahmin mimma yastahun habuk riwayat habuk ini ayat lang niya ini bifakihatin walahmi tayyirin mimma tastahu ini yastahun at ini ganapan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala asal doon na bihan daran giya ganapan adapun in pagganapan ini bang siya kulang na inyaon sobra-sobra balabi-labihan sa sumagawa inyaon katantan ini hipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila amuin ini taga-pangannal taga-akkal bihan sin in Allah subhanahu wa ta'ala balabi-labihan in katan amuin ini tutong basan niya habang sila nagtutuyo, nagpaparat sa po Allah subhanahu wa ta'ala, himihinang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyin, mapatut batukon si mga sila, amuyin, ini, humahajat lang tasing tatabangan at awakasan ng anday ha Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari sumuno ayat baita katutan yung runa ini, wujuhu yawma idin muspira. In pamayhuan si mga bariman hawak tuyan na masahaya biha sahaya in amuyin pamayhuan nila katan sabab yaon doon in pagkuyag bihan sin amuyin sin sila karena iaalop-alop nila na yung kasannangan nila kaya na naman nila na in parasahan nila marayaw doon hawak tuyan doon hayaon in pamayhuan nila katan makuyag na biada sing kita rin. Hadun niya ini. Bangaon na kaya na naman takarayawan, makuyag saanin pangatayan ta. Amo hindi parihan akon ini marasi namin uyom katawa, sampay akon biya mga magsasabing tao bihan, bang unuin hinangon niya sing kuyag niya. Bihad to.
Na inyan katantan, beta doon lang niya, in pamayhuan nila magtubihan, biya si masahaya, doon pasalsin ini kuyag nila hawak tuyan, dahikatan mustabshira, sarta iwan pagkatawa paghakak nila roon hawak tuyan sinaming kuyag nila, na doon hayaon, amuan lang niya in parsukuan si mga bariman, mu'min, babae, iwan sin usog. Amo na yung pag-ianon, ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Amin mga manusia, lang ta family sin nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, ini iban family sin amin mga sila, kiarihilan kaampunan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hawak to yan. Naman jari, in sila isabhan si pakpagyanon niyaon. Amo na yung mga sila nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung mga sila nagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong niya roon haon, wa wujuhu yawmaidin alayha ghabara. In pamayhuan isab si mga sila yaon, haadlaw puno ni manusia doon ha, paslul qada, doon haon, hati niya doon ha amuin pagyanon parang mahsyar, laong sin ini magbibisara. Biyan natin sa mga kapantayan, wayroon na misan ini kahoy timutubo doonhan. Amuin talang taluas na inkataan bihan, manaw kikita mo rin nga kalayuan niya tuin ini longta manusia amun di mo maabot longta sukurun sim pangadnal mo in iabutan si manusia awak to yan. Doon hayaon. Na laong niya roon haon yung mga manusia yan, doon haon, in pamayhuan nila alayha ghabara. Longta, pag yanon, biyayta doon haon si mga magtatapsir, gubar. Hati sing gubar ini bakunbun. Bihan. Tarhakuha katara. Sarta, inyaon katantan, pasal sinamin buka nila, iwan sinamin, uno-uno na dumatong palom sin, ini, nag-agad na in buka nila, nag-agad na iwan sinamuin, ini kasusahan nila roon hawak to yan, impagsusod nila, yaw nakatantan na po doon haon. So impamayhuan nila, di na maatod long ta. Bihanin namin luparagbos nila. Amoy in tigidlom na impamayhuan nila sing kasusahan, hawak to yan. Na, sabab may ta, si magpak na yung kira-kira nila, paamoy wayroon na, long ta, kabaakan nila, hikahalulaysin pakaradyaan nila, hawak to yan, kita nila na inkatan, pakaradyaan susungod nila hawak to yan. Naroon haon, laong niya, in pamayhuan si mga sila ini, hawak to yan, amin nanigidlom na bihan sin ini, uno yan, biya lang na sin sa panton, biya mga amin, aun saon, magbuhi kaw kayo, maghuyop madtubihan. Yaw namin, paghuyop mo madto, pag ini, hugdan sin, inihangin sin kuan harap madto pa amin hiyuyop mo yan to magbing in aso harap maun pabayho mo katan manigidlom in pamayhuan mo biatin sa pantun niya silo paragbos sin amin manusia at inepe kita doon sin aming kasusahan nila sin wayroon na liruan ay ini liluan long sin bahasa buat malengkansa nila na alupon ingkatan amin mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala paratong kanila hawak to yan. Iban alupon nila na yung katan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala hiril kanila hawak to yan. Sa babamuan tinsyuko nila amot pini nila rin dihadon niya ini bihan. Na inyan lang niya ini katigidluman ilu paragbos sin pamayhuan nila sarta doon haon in ini biyan na sin kebay tato impagsusun impag uno yaon bang biya mga ibutang tabi mga ri aun saan bang siya magsusun habaran niya magpukpok si mga uniya isantok pa mga ringding pakatan bihad to labi raing sindid to inhinangon niya hawak to yan simpagsusun niya sa nawayroon na di niya na maagawing katan karayawan hawak to yan sabab wayroon na marayaw pini niya imangi piyagmangi sin Allah ta'ala na madawhat ngayon katan kangian ampay sabi mga sila amin pini nila marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala na makaan nila na madawhat nila yung katan karayawan isabdiya janji sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila na in sila yan laong sin Allah ta'ala
ulaika humul kafaratul fajara. In sila yan, amunin long ta, di na long ta ini maato din pamahihuan nila hawak to yan. Sa doon hay ni piatarang sa jakato sin Allah subhanahu wa ta'ala in luparagbo sa amin, di ning pangannal tao mato da mga tao halom susun. Bihan, kakitaan mo roon hawak to yan. Amo yan long niyang parsukuan si mga sila nagkupur. Hati niya, amoy nagtabon sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir. Bukod ng pagyanong kafir, doon ay namin piyak anak sin ini kafir. Doon biha namin nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di. Kataan sindi tumayma sinsara sin Allah ta'ala kafir. Kataan di mabaya umusal sinsara sin Allah ta'ala. Usalun niya nakal niya iban pikilan niya kafir. Misan pa unubangsa niya. Bihan. But in maana sing kafir, pagtawag sin mga Arab, long niya, in kafir, mag-uuma. Ay, kung may tain mag-uumahin ang kafir katan. Pasal, sila'y magtatabon simbigi palawon sin lupa, hasupaya tumubo. Hati niya, bihan. Bihan silang niya kiparaton. Kiparaton sin Allah Ta'ala indusa mo. Mana niya, tabunan na sin Allah Ta'ala, indusa mo yan to, bangkaw na ngayon nakaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabunan na. Hati niya rin, nakausukuton hadlaw akhirat, dinabistahon kayo mo. Bihan yan. Hati niya, magtabon kau sinsara sin Allah Ta'ala, palabiyon mo inakal mo yung pikilan mo, paunahon mo, biya sa kaulaw, laiyan mo in Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulangin akama mo ya Allah, uskaw imyan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sakali aun to ini malingkat parang sinamin akama biyay ta mo yan. Nakita kau yan ingi. Mangiisa to, ay ikaw na. Makakaos kau maghinang agama mo, hakatanaman mo, sin ini kau piya pag-agama sinang Allah Ta'ala agama niya. Amunin agama Islam. Pagubos lumag kau sin katanaman mo. Di, bang kau sa pamalumag sin katanaman mo, na sumayin lawakon mo muna. Bang hauno kau, makapahinang sulga. Biha, hauno mo hibutang, insulga mo. Di hadun niya, indun niya Allah Ta'ala intagda po. Hauno mo hibutang. Naamo yan, imahunit mga katautay manguran. Naim makadaw hatad to, amo na yung mga sila nagkupur, iban amo na yung mga sila nagmaksiat da hindi hababaw sing gumiini. Amo indun haon wala na pindaing kahalan nila, masisila doon haon nagkukugkuyag. Nagkukugkuyag, magini uno. Magini, maksiat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba't mataod saan manusia? Magbantog sim pagmaksiat nila. Amin, way na nakahati sim pagmaksiat nila, pag-adlaw, manuisuy, ha mga bakay-bakay nila. Intaod sinini, maksiat na hinang nila. Bihan, biya sa kaulo, inalugi, amin, wala miyakad kanila nagmaksiat. Mataod manusia maghinang bihat to. Bihan, pagkarungukan ta. Amo yan. Nain ini katantan, jumatura hatiap-tiap manusia naghinang kaniya. Mga katautay manghuran, na ando kailo, bawa kita buhi, ando magtawbat kita rin ang mga pardusahan. Mangayo kita pa Allah Ta'ala kaampunan. Magsusun kita singkatan na hinangta. Bihan, hitangis ta inyan katanta na supaya tayo maun kita din Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mabuhay rabuli iban dapat muwi da kita magtupa Tuhan Rabbul Alamin, muwi da kita magtupa amin kabayaan niya ratunganan sintiap-tiap manusia, iban doon han bistahon kanya, iban sukuruning kataan amal niya hauno siya hibutang doon yan ang kanapangayon na sadyasing kita kataan in marayaw, piyag marayaw niya, amuanin batukon na to dahil hawak pa waktu, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muhammad